E nou kap fe koze. E nou kap fe koze nan Saint-Domingue. E ons kap fe koze nan Saint-Domingue. Ons. Men. Ons kap fe koze. Ons kap fe koze. Oui. On va faire là. Ons kap fe koze men. Men journalist yo. Ons kap fe koze. Men. Kontinanje koriko. E ons kap fe koze. Kontinanje koriko. E ons kap fe koze. Men journalist yo. E nan ons nou e la nap fe koze nou men. Debou nan ons e koze kap fe. Men. Wan? E nan ons ou e la. Nan ons ou ye. E ons li e men. Nou men nou kap fe koze boys. E nou kap fe koze. Tout moun telefon nan le. E ons kap fe koze la.